Ole member te hei new colony thlan mual thlen thak ma chain kan member 8936 ache sur palhok me apa chia local zali po chuanga ya member te local zel rule hei potchok tu tur akal ho kon ya thlan mul saklok ni colony thlan mul saklok khan ya kan la tamlem lova member te post mu piang local zel rule auto rickshaw driver owners member ni chu anuam khop me auto member ni chu anuam khop me ti hianin chet toi kan in pui veka apui na he kan tel ve lo palang ti an hlau zok ma thrina chu tiang khopin member ni chu nuam ani he voina hian voin date ni som thum october sang ni som ni panga kan member new colony thlan mual konga ache sual hlowa chu chu kan huk chuak meka tu na hian he chuak do le chuak do le chuak don chuak ta Khari suat la leang. Nampak teh. Macam nampak kalau mana ni. Ana tor pot selut loh. Motor selut loh. Lang lo ruama thok rim em tem ni he thil poi ma tak ni he ma lang lo ruama hianin na poi ma tak ni he a chu ai ma chu ani mi na an ngei sak lo he poi ma tlat he tiang hi ma he mi puitling ri ru puitling pumi zia ani ta ni Hey, executive member David Kusha. Like Paveche, my name.